Nana bia bedi nkomo afa yes Sampa enkwanyasem hu die nti thank you to Nana Sampa Jafla anko na samodua ene kokopie ase Dormaahene waje ne de honum aha yaran media Ghana wabaso nku ade wa share wa like wa comment ama foforo so enya bi a share na wa subscribe wa notification bell ni all upload video wenya bi a share Abusuana ti say de yes Sampa nkwanya ho nsensem na say ekoso na ye nyina ye hu se thank you to His Excellency John Dormaahene Mahama ko kopie mu oburu ne mpatam no ye hu se Nana samodua ene kopie ase as Sampa Mahene ye nyina ye so ye nim se nka ye ka Sampa Mahene a Nana Sampa Jafla na wo ye Sampa Mahene do se ye gazette ne de ne so wono en ye yi ne as Sampa Mahene nenei Sampa Mahene na Abusuapanyin Abusua wadi nsembi ababetu dwade ntia Sampa Jafla entimi agwagopie mu thank you to na se nemom no MP bi ana DC bi enkomodie bi ekoso ahemfu bi entem enti na ama eno wantimi agwagopie asem na abusua ensem de obiebie bi ani so de ache yemonwam ni entie no ya hu se Ghana ha obi opasundwe no yabubu no se bia oyehufuo ana sabi wagimi Mrantie no ye na yaka omu ahya ma ye mpe batabasa nammum ye ma omanpani any regional minister no de ye nyinu ndi 1111 efri say uka le obi kan say sabre no na oye omu lawyer enti oye lawyer obi lawyer law no akire say twantro tu obi so omu bechi ye ha omu tu say ye kum nipa anadwo police for beti ye ha omumomu a ombebru ye batabasa no yanchi obi ankwara bi na ekochi omu ye koduru brekum court no sa regional minister ya Nana ye omulo ya okodina court say Nana fie ha sa asemu maka sa asemu da fie ha ye yituo mbaaku adusian so 67 ewo fie ha abratu a ye fa no ha na ye tu mbaaku mienu na baaku wo mimi dem na security no a na onu nso da gate ha onu nso ye fa baaku won ho na ne kukoso no ye ma regional minister ati na to manpani na afei no security mpanifo regional police commander se sabre de se obi ambo ye ho ban a ya ye mbrante no ombeba omo ho ban efri se ya ho se ye tena se ye nwe ha ombeku ye nyina omutumika omuka se nde ye wo ntokwa adanso omuka omuye because ende DC ekoi sa na eti ye o se DC kosere ka ma oman hinu because nyan ye bebisa no oba no de kwanche oba ye bebisa no na odi oman hinu bi okosere ka wo school bim ona meti asem fere se okosere ka se Sampa ahemfu ekosia president ya DC kosere ka ma ahemfu kura osere ka no ma o no ye njaja ye hu da free ndeko omumbo ende date ntu ho free ende eko ye njaja ye hu ye nye basabasa na mbu betu ya abo abihye ne bom na udu nsab kohyem na okawa onu na aka dabi ha enti ne ekoso no ye pese o man paniti minum se wate dada na interior minister nso minum se wate dada se ntokwa na ekoso wo ha no basabasa eno ekoso wo ha no eye fa bi mi ofase a oye Nana Jafla ninia ba pani a odinachi ni store was station until Lydia ufri ni store no ba wo se oye krontin no oni ni store edi ahwanumu we wo ha na we wo ha de bia o mu se Lydia store nanu omdimba omkotwa numba se o mu hene ba wan sori eye force se obi ti ni store anu na wu a sabi okwanchen hinu bi ba se o sori se wan sori eye kotwa numba stores no bi enu ni ufi Lydia store nini apani odi na chimbenu ye NPP woman organizer oye Grace Techua anti ya Grace ana efre no ufi Gazebo store
enu so edi anhwe de bia omuko buboni nsa ese pasa obi anyira kwai da koro ankose gazigbo ade da this time round omuye wana ye be yetu ye simu munni akofo munni mema ntina ma eduru ha mache ya che de ya cha mana brusu enti eduru ha asema mi kan enje se bia ma frame rante wo dem na mi kan asem bia kire omu mi kan minim se wafidie obi atibi America fo beti sebi obi wo China kura nde kan obeti free nde dai eko omuye one na se busua wei eni chemu kakra ye na nan ede ma ye wie no wo kire sei entokwa a ekoso ye kire ma na se between eye samodua ene na nasagbaja fla omo entem esanse omo youth na naso omo mema ne maya na ena asoriete se de okopie mu onu ma akwakwa wa akra be chen eye boko entokwa na ekoso ewo ho eno ena eye na nan eba be kire mu se samodua ene ne nkoofo anhwe ne yedi a ene so omo yeko ene beba omo so di enkono besoso ama na yedu ai omo twa omo nso edi besi na busu ensem de waburu bi supa eye sei anibre ena aba esanse yesi wankasa otiri hu a yeyi ayibone sei ena nanano ekire ensemu efae enti message amedi ma omu ne se omu pa so omu firi sunya ho ba omu be ye one ye be ye nkura aka ho ama ya edu ye wia semra wo Ghana ye be hu every say asem nsa ase omu akunkum nipa ya bubo amanfo tuo ya se dakro se ye se mi nipa maako 11 stores say she na nsa ya wo videos ya mba somebody afo mba nsa we de mba de mumfa ma ya videos o ya nche obia be se se wo ha sese ya enti sebi o se o mba mienu kuna baako sisi ni yonku de bia obubo nasum na oti ho wa nka hwi na se ntokwa no onu su be man nsa su bo obi asum na aka se u betwe omu nyina so a u fi se nde u twe na so a kire no obeti ase onti ase enti etoda mesre bambofo no se ye buo bia ese fata bia ye de ama omu se omu ye na ye omu bia nde omu be ye ya ne se mu bekoye ana mu beta omu achi ama omu akoye preko ama enti sa amodua ne nkrofo omu ye one ye deny beka ho ama na ye 10 me na meka kurom ha ntemu ha obi animi ntemu ha free ha nkuro ewo ha nyina me na meka me abusirgo me na meka se omu ye one this time round ye tise omu abu ye nipa bia ne obu no se nim baby ani papa wa ye be mema omu akwabu no ato yaka wanhwa we ba na papa wa da ho enu nti mu amumba ye sa no ye num nyina ya kyerɛ mu den mu amumba dia animu a omo ye basabasa omudi mponti bi a hyehyɛ omo ye be ma ho sɛ aduro ni bebia enti wu afutu bi a fama uba anye sa uba kodi obi bɔne a ye nso ye be ya obi sɛ bi o sɛ gemi na edi tena manu manu ye ya ye nyina ye be gemi abom na ya tenam na sɛ ye ka sɛ ya ne ate a dakoro obi be ku ye nyina na ze busua se wei ena ekoso ewo konom I say His Excellency John Dormaahene Mahama ene wapemso afane na nsifo yenye nim say dey Sampa enyina eyo pemso de afane na nsifom dia wanhwa na samodua ade a wo ye wo honom no akwa akofa entitimu ana akwa akofa ntawanta wa bi ntokwa ene ba beto eye ahemfui emienu entem na busua wo wie no se hwe ne ekoso nyina ne fakese ana ne fapem no ejina eye Dormaahene so no ene ekoso sa trouble wei enyina abusua ensem de waburusu bi no kire mu Dormaahene beye pa beye fufuwe Dormaahene yi obi a wonye ne huni papa bi ono ene ekoso sa issue se tan a wotan asante enti no peso de wantwi eto eye samodua ene eye na nasagbaja fla entem na eye Dormaahene krampo no wone eye na nasagbaja fla etise o mte se ba fine form enti ne oye we nyina no wodwene ho onye de wonti asa abusua wa kire de efa Dormaahene ho enuama Dormaahene wo editia eye na nasagbaja fla ehu enyina ede akire yen Dormaahene si na damfu pa ne na jafla na osuro basabasa onye nipa a opa gidigidi enti ne omu yire omu ya na jafla beka se resign ade no ompa biem enti ne omu ya no omu nkoso nya
da bi mi ka kire wo say matini nsem bi da na bia wo ha Jantoahene onu wa wo imprensane a me ga sa asem na onu di nkombo wo bebi Dormaahene ka asem kire wo mu a na onu akodi nkombo wo bebi a na odi nkombo no na obi nso wo ho a onu o ka kire me asem ya sase sa agbo enu ka kire me say na Dormaahene aka kire wo mu say ma o mu ma ya ni nka kurum ha na bebi a ye wo ohene bia o mu nso fie ho challenge wo ho bia no o mu nsi hinu wo ho Dormaahene no oye busuani wo Sampa ha na o ware wa ha Dormaahene min kura me hu no da on ware wo ha ne bibia ne ha etide na be ma nani abre na Jafra so sa o de ensem ma wo mu ensem mienu ne edi kan ye tan a wo tan asante enu ye number 1 ne etosu mienu ye na ne biri na Jafra yes Nyankopon mpo na ahwe no su abesi sa abre we se ne oni ne su ben omudidi bom ya bibia no se na onim se na Jafra be ba begina bibia ogine ne yanka bianka wo ya no bibi enti sa ne oma mienu na ne biri asante na ne biri na Jafra enu na bayi fita na ye Dormaahene obi a wa ne biri obi kwa no wo ye bayifo enti onu okikan sanso na asem ye nyanko ka empo na man no ewo mu a na wakodi nkomba bebi am nipa na waka kyerem se ende sei na nananu aka se Dormaahene so mu ye ampa ni ampa enu na ekokoso ubeti o bi am no ha o tise me no mi ofase na ya nya ntokwa bi a o ya ase okuruntin mase use ne boy nu ka kyerem nu nyina abam ya etre atinye bi anum se ne o kan ye no sese Dormaahene abusua edi ade ene wo je di ade ankasa no pesi wonya ewo eye Dormaahene ne patam onum edi ade asase ana se sika kokko obi no pa na die ba ade no pese wonya enti abusua wo gine ho me na gine ho ntre he ewo eye bro ne patam ewo sa wogine ho a wonte aso be drop you decent comment honum edi ama me wa share ama foforo so enya bi ahwe Mwa Europe ni America na send this card aba Ghana send wave money transfer app no ene betimi aboa ama wa send eva on network kura wo use ubetimi de asende ebusia say wo send de agu mobile money wallet and a bank account so ubetimi use ye nyina nim say salary de na say duro no send this can efabre omudimva nkoto na ntwie na tese omuntimi endi ni yie akasa na wonim bibi o first transaction a obe no ubenya $20 free. The answer will be using a promo code JSXM2. We use this promo code we ya or first transaction pay and I ubenya $20 free. Aha, Yalan Media Ghana. The Atre Bruni Macrao.